Pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako skinuti i instalirati Minecraft 1.7.2. Za početak kucate, uđete na vaš website i kucate download Minecraft 1.7.2. I samo možete birati CPB, ja ću ići na CPB, to jest preko torrenta. Ako nemate torrent, šta ja radim? I idete na ovu drugu, ovdje drugu, kako da kažem, ajde nije bitno, na ovu drugu. Onda idete get this torrent, naravno ja to neću raditi jer ga već imam. Onda kad vam se skine on, izbacit će vam ovakvu ikonicu. Uđete u njega, instalirate normalno sve setup i te stvari. Onda, kako se zove, onda vidite meni je već instalirano, tako da link će biti u deskripciji. Sad samo dođe, samo sekund. Evo ga. I sada kada dobijete ovakvu sliku, kada sve uradili, ne treba se logot, samo ukucate username, password i to je to. I sad vam piše ovdje verzija koju hoćete, a možete birati koju hoćete verziju. Ja sam na primjer igru uvijek 1.7.2. Idete play. I to bi bilo to od ovog klipa. Jeste da je kratak, ali može pomoći.